Langhin constituency jai Ponglokon be patu aklamalong Omar Singh tiso phan vote ke hang piamai padapon jang mini phaing ko ra hinier ni Langhin constituency jai Ponglokon be rong along BJP pen kache toidun MP candidate Omar Singh tiso phan vote kerek piamai padapon aluhia man pen kar bianglong autonomous council CEM Dr Tuliram Ronghang MLA Dorsing Ronghang EM Beli Mohan Khaklari lapen ongdung jai Pongarada tumche tongdun renti mielong kache thanpon MP haidet lo polote jai Pongarat kar I ason kidu kisung ason an pe jok pon po lapen kaching thora saya mo tawar pen chenglok community hall hem anta pipon ji pusi CEM pen lamchak chi pipon la solong APHLC la pen ASDC along ki debo marada tum amina song pen COC bang pharoga thomra bang inkoya rada tum BJP song along chi paok dun renti phuloni pen probin taro nang ki palia birta malong news station drop police station sogara tum sitting room si di bandar si non ke bangji yang coach ko sitting inkora trogan je Narendra Modi akan putot prime minister Kapteman ji akan hijumi ki pinji so aja ko ngam se kan tangi akan ong dung abut pen Mosin di sopan ke pihak je pasangan tangap aben nang dekak aben pinye ba kake so itu ana polling station dame je BJP ban ka pihak lap je panjalan kon dame ta je sit sedang lo lapen par da bai inu bai ni IPSLC dum dilak IPSLC dum dame non pintu BJP long dum po Kenal sih, Mosin di sopan buat kape om dia pahai om dia pasti halang di pada cara itu. Sudah, pengen sudah, election juga terang jadi, negara Tuhan ini kan, agak mereka sayang deh, klaim yang dia pan ini pan aku ini hidup, saya sayang deh klaim dia pasti.